Nin ka arterik hadin wapun benai gi pertut gi kertong wa job ki woman kam gi MLA. De em cibon is nyau si ba ichrai na ki beru gi kercanya gi kertong gi bercarem. Hai barat ski ai auri hagi kat tu kat ni gi cenong ga jela. Cenong sa asneng ha arterik hi de em gi beru gi da laitin yap ya ga boarding ha cenong. Wa hadin ni de mi i auri wa jor ha cenong ha do da hak wa pemenar da curfew ha ni ga cenong da gi board district. Kat kam go YouTube ada yo da ong wa ha ni ga me de em i cha pakot mo. I cha dat mo ki yung gi sem yang gi beru. Ki wada kercanya ukur tong ga UDP unu jor ki sungo. De em gi da mok ki wada un gi wada thang ding ha peri surok. Ki wada ka ya gi surok da gi mo wa ki bi gi tiar. Da cha dat mo le gi keri wa kam jo i cha thang gi keri. Nei liang gi pelit de yelek gi wan ra ai song suk tang wa gi pet ba wa bon ngai de ki wa pen la gi pelit wat ha de no pengkrek kam yo korfiu. Ha ini i jaw ro em i wan i jaw nyau si wo em i menso wo to ka gi bru. Kok yung ya? Kok yung ni? Ringan.